Baris, baris. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you noticed too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Anak-anak. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Cheese dulu semuanya. Abah yang belum nyawa. Oh, sawerenana. Sawerenana eueuh. Baris kubu-kubu. Baris. Ya, dan tahu beda kita sebutkeun ngahakeun. Masing-masing. Heeh, masing-masing. Kan sakieunya. Di bawah deh eta, di bawah. Saha lah boga hajat eta. Eta
akhirnya dina tuangkan di dina kita masing-masing. Ini teh nggak komplit ya keluarga Pak Ujonnya, nggak komplit. Di Mau hadiah. Iya, jangan mau nonton tapi nggak ngerti kamu. Sok di haji. mulai. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakaruna ruhut. Mudah-mudahan mantena yang punya segala dosana. Amin. Ditempatkan di tempat anu indah, surga. Nah, disatukan bersama orang-orang yang soleh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Bahaya mah di dia tuh ngariung di ditu. Mencil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa hadratin nabiyyi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwalihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulaika wa jami'il malaikati khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'il ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal min masyariqil ardi ma biha bariha ma kasabin bisakan. Aki amata bin alam ini bin jalan. Aki khususan Ibu Inat binti Amata, Bapak Ujar bin Kahman. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa wa bil akhirati ulaika lahum min rabbihim wa ulaika hum muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la illa bima syaa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alia kanggo urang di aya nu pedamang sakit, kan di rumah sakit itu budak. Dirabi, terus kita teh, nya nekan sehat seperti biasa bisa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Nah, salah. Mangga khususon buat kakak terbesar. Kakak, mana nabi? Siapa? Oyo? Gepuk peti? Boleh. Yang aku suka asin, yang paling asin. Itu pindang resto, pindang Semarang. Pindang Semarang. Aku mau kepala. Nanti dikit Kakak aja kedua. Aku mau kepala. Nanti dulu itu orang tua dulu. Ini. Tadi utara yang bubuk. Kakak ketiga, Nyimas Siti Khadijah. Anjir, tong cari kayak abi ke rumah ya, ke rumah kronis bisi iya non, bisi tambah kambuh. Anak uang. Ini pulang aja, ini kalau bukan lagi sebuah hari punya. Di apa? Tidak bukan deh. Sayur nanti aku udah belok kemarin pas aku lewat habis itu koko Teyang. lewat rumah gua itu Masuk teyang, benar? ada Oh iya benar. emang itu jamannya Sayangannya, sayana biapon. Keluarga teteh kan di Sumatera, adik teh kan nggak boleh sih sama mama 11, adik dia genep 17, adik mun ngariung kieu merenya. Ya adik tina mun ngariung kieu merenya. Bahasa si Iqbal kawin tadi mah rek dionangan dipikir deui ada lain urang nu hajatna. Nu hajatna kan keluarga. Ayah mau kenapa? Ayah. Assalamualaikum. Abi teh bisa ngomong gitu. buka kacamatanya dong Itu keluarga si bapaknya, keluarga si Wa Ali. Bu, Komandan. Keluarga. Anak kacamatanya cucu, buka adik. komandan minal aizin Adik. Dinaidin bibi. Doni. Doni. Doni mau sungkem. Lain Doni. Ayam disebut tetap Sasi Iqbal. Dinas kan. Sasi Iqbal yang disebut namanya Pak Doi. kemana Aduh. ke atas Si
asik banget yang disebut naon atunya aya. Muka gua teh diri tuh bari ngobrol teh di hari teh di jam 12 ngobrol di situ mulai gang. Aduh, mendesai. Ari iya saha eta pasa? Iya. Oh, bisa salah. Pohon deui. Ari itu saha itu? Aku lupa mau. Halo, Dede. Dede. Kira-kira nawar persiapan. Gua mau main. Halo. Halo, Bro. Keluarga Abah lagi halal bihal ini. Semua keluarga Abah di balik Abah, tapi baru 15% ya. Bang, Ya. kamu nggak makan? Malah sakit perut mau ke air dulu. Makan. Arsi. Oh, Di sini ada. Tuh ada sebelah sini ya. Di luar juga ada. Ada semuanya ya. Tuh. Mukbang lebaran. Oke. Si Abah. Itu adiknya Abah. Ini adiknya Abah. Videoin terus kita ya, kamu ikut makan. Oke. Kuncinya apa jadi artis? Dia dari Indonesia nih. Ini lagunya lagu biasa, lagu Indonesia. Nah, tempat sakit teh motah atuh. Teling. Gerilya sambil gembira. Saya kata tadi mau kerja udah. Tiungna kok baru tiungna. Asupkan ke YouTube sia. Dai biayi. Abang. Acara minta duit, Bang. Tapi lanjut saya teh si Yulin sok joget teh. Capek. Dah si Lina ge sok joget dan jeung si Ekang dah. Halewa aya ali oge nya aya si Ali da tarukan jaloge. Ya, abus rokona. Kurang banyak suruh.